و سریراهی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با ساکنان مهمان نواز، اهل زیا و مردم سربلند و زحمت‌دوست ولایت، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان آنها را با جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی و با دستاوردهای ارزنده مهنتی تبریک و تهنیت گفتند. مردم سپاسگزار ولایت مختار کوهستان بدخشان سرور دولت محترم امامعلی رحمان را خیر و مقدم گفته برای همه تلاش‌ها و تشبس‌ها تأمین زندگی شایسته مردم، کشوری آباد و زیبا و پیشرفته اظهار سپاس و بپایان نمودند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خاروق با پخش تگمه رمزی به فعالیت زیرایستگاه‌های برقی خاروق و پامیر 1 آغاز بخشیدند. شدت زیرایستگاه‌های برقی خاروق و پامیر 1 110 کیلووات بوده. در هر کدام آن 2 ترانسفورماتور با توانایی 25000 کیلووات نصب گردیده است. بیست سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر خاروق با پخش تگمه رمزی به فعالیت زیرایستگاه‌های برقی خاروق و پامیر 1 آغاز بخشیدند. زیرایستگاه برقی خاروق در نزد نیروگاه برق آبی خاروق در مساحت 4850 و زیرایستگاه پامیر 1 در دهه تنگ ناحیه شغنان در مساحت 2615 متر مربع بنیاد کرده شده است. شدت زیرایستگاه برقی خاروق و پامیر 1 110 کیلوولت بوده. در هر کدام آن 2 ترانسفورماتور با توانایی 25000 کیلووات نصب گردیده است. برای خریداری و وصل و نصب تجهیزات نوترین ساحه در زیرایستگاه‌های خاروق و پامیر 1 که مرحله سیوم لایحه خصوصی انرژتیکی پامیر را در بر میگیرد، در همکاری با حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب حکومت شویتزاریا و قسماً از طرف جمعیت سهامی کشاده پامیر انرژی 1,967,000 و برای اجرای کارهای ساختمانی 393,400 دلار امریکایی جدا کرده شده است. لایحه خصوصی انرژتیکی پامیر مرحله 3 و بهتر نمودن فعالیت پامیر انرژی و بلند برداشتن ثمراناکی همچون عنصرهای مهم استواری درازمدت نگرانیده شده است. لایحه مذکور با نظرداشت آسیب‌پذیری منطقه از آفت‌های طبیعی و تأثیر تغییریابی اقلیم، اینچنین بهداشت ثمراناکی نیروی برق و اداره‌کنی مرحله اوج سرباری شبکه‌ها با خرج کم طرح‌ریزی شده است. تطبیق لایحه از ماه دکبر سال 2019 تا ماه دکبر سال 2023 در نظر داشته شده است که آن توانایی پامیر انرژی را بلند می‌بردارد. وصل و نصب تجهیزات و ساختمان زیرایستگاه‌ها را با فرمایش پامیر انرژی متخصصان شرکت‌های وطنی مدد، پامیر انرژی سرویس و خدایاربگ انجام دادند. امروز با خورسندی کلان و افتخار بزرگ با تشریف پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان خط برقی 110,000 ولتکی 2 زیرایستگاه با تجهیزات‌های آخرین زمانه ساخته شدند و 2 نیروگاه کلان شرکت با هم پیوست می‌نمودند به کار انداخته شد. این یک قدم بزرگ رسیدن به هدف استقلالیت انرژیتی کشور بوده. تحفه مناسب و ارزنده و 30 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان می باشد. تجهیزات وصل و نصب شده در زیرایستگاه‌های نو از جانب شرکت‌های با نفوذ کشورهای پیشرفته عالم استحصال گردیده، سالهای زیاد کار کردنشان کفالت داده می شود. زیرایستگاه‌ها امکانات نو را در سمت کاهش منبعده تلفات، تأمین بهتر و با اعتماد نیروی برق تازه به شماره بیشتر اهالی، بلند برداشتن استواری و تغییریابی اقلیم و افزایش بخشیدن اقتدار صادراتی نیروی برق فراهم می‌آورد. به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که زیرایستگاه‌های نو امکان می‌دهند تلفات نیروی برق در وقت سرباری شبکه‌های برق به مقدار 2.5 مگاوات برقرار گردیده. انتقال با اعتماد نیروی برق به منطقه‌های دارای طلبات افزاینده در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان و اینچنین منطقه‌های نزد سرحدی افغانستان
تأمین کرده شود. ما تا حاضر در همین حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان خطای 35 کیلووات داشتیم که از سبب زیاد شدن طلبات نسبت به پرباری این خطای برقی تلفات نسبتاً کلان بود. حاضر با ساخته به استفاده داده شدن ولایت‌های تقسیم کننده کشاده خاروغ و انباع پامید، اینچنین ساختمان خط انتقال برقی 110 کیلوولت پامید یک خاروغ تلفات بیان به حد تا قریب 2000 کیلووات کم می شوند و ما می توانیم از حساب کم کردن تلفات استعمال کنندگان دیگر را با برق خوشصفت و دائمی تامین نماییم. انشاء در دایره نقشه چهاربینی‌های آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به طور زمانوی و جوابگو به معیار ساحه انرژتیک بنیاد گردیده است. به کار انداختن زیرستگاه‌ها مرحله نو و تاریخی تأمینات نیروی برق در ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد، زیرا نخستین مراتبه سیستم انرژتیکی منطقه به اقتدار 110 کیلوولت میرسد. در سالهای آینده خط برقی 110,000 سیفزور با خاروغ پیوست کرده می شود. اینچنین خط برقی 110,000 خاروغ قوزه ساخته می شود و نزدیکی ماه‌های اکتبر و نوامبر خط برقی 35,000 با بلندی 110,000 از خاروغ تا دهه بنی پیوست کرده می شود. اینچنین در ما نقشه های کلان هستند که این سال ما باید شرکت برقی پامی را با سیستم یگانه انرژی جمهوری پیوست نماییم. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که تمام سالهای صاحب استقلالی جهت تطبیق یکی از هدفهای مهم استراتژی تامین استقلالیت انرژتیکی اقدامهای بزرگ سازندگی پیش گرفته شد که در دایره آنها با جلب سرمایه خارجی و تطبیق برنامه‌های دولتی در شهر و ناحیه‌های مملکت نیروگاه‌های خرد و بزرگ و زیرستگاه‌های برقی بنیاد و نوسازی گردیدند که صفت تأمینات نیروی برق به اهالی باز هم بهتر و خوبتر شد. عین زمان بنیاد چنین زیرستگاه‌های برقی بلند شدت در قلمرو ولایت خیلی مهم است، زیرا حالا ساختمان نیروگاه برقی آبی سبزار آغاز گردیده است. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رفت کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی سبزار و تطبیق برنامه پیوست‌شوی شبکه‌های برق ولایت با جمهوری به طور مجازی شناس شدند. نیروگاه برق آبی سبزار در ناحیه راشقله جایگیر بوده تا امروز برای زمینه‌گذاری به آغاز کارهای ساختمانی چاره‌های ضروری با موفقیت انجام داده شده است. حالا کوچانیدن خانه‌های استقامتی در منطقه ساختمان بوده به دیگر موضع و ساختمان بنای معمولی انشاءات پرره به انجام رسانیده شده. تغییر دادن مجرای دریا و کارهای زمینی در انشاءات با مرام رفته ایستاده است. تطبیق لایحه بنیاد این انشاءات گیدروانرژتیکی ماه دکبر سال 2020 آغاز گردیده است. نیروگاه از 3 اگریگات عبارت بوده. اقتدار استحصالی آن از روی لایحه 11 مگاوات در یک شبانه روز می باشد. ارزش عمومی لایحه 54 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. نیروگاه برق آبی سبزار در دایره یکی از هدفهای استراتژی حکومت مملکت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و تامین اهالی با نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه ساخته شده. آن در رشد اقتصادی ملی تکان جدی می‌بخشد. لایحه پیوست‌شوی شبکه‌های برق ولایت با حلقه یگانه انرژتیکی مملکت بیش از 90% اجرا گردیده است و امروز وصل و نصب ستونپایه‌های آهنی و کشیدن خط‌های برقی بلند شدت در مسیر پیش بینی شده با مرام جریان دارد. درازی خط انتقال برق بنیاد شونده 24.3 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و برای عملی نمودن لایحه 4.1 میلیون سومانی پیش بینی گردیده است. انشاء در سال 2022 به کار انداخته می شود و در این زمینه مشکلات اهالی شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در سمت دسترسی به نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه برطرف خواهد شد.
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر خاروق با تطبیق لایحه‌های برقرارسازی سیستم آب تامین کنی شهر خاروق مرحله 2 و اداره کنی پرتوهای سخت معیشی شناس شدند. همکاران ما در همین باره شرح بیشتر دارند. سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر خاروق با تطبیق لایحه‌های برقرارسازی سیستم آب تامین کنی شهر خاروق مرحله 2 و اداره کنی پرتوهای سخت معیشی شناس شدند. نخست سرور دولت از تکنیک‌های منزلی و کمونالی و پرتوکشانی که به معرض گذاشته شد دیدن کردند. اطلاع داده شد که در دایره لایحه‌های مذکور автомашинаҳои махсуси ёрии техникӣ، асанизатор, асбоб, детектор оид ба муайян намудани ҷойҳои садама дар системаи обтаъминкунӣ, инчунин 6 техникаи махсусу ёрирасон барои кормандони соҳаи манзилию коммуналӣ харидорӣ гардидааст ва баҳри хизматрасонӣ дар шаҳри Хоруқ сафарбар карда мешаванд. техникаҳо замонавӣ буда фаъолияти кормандони корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ ва корхонаи таъминоти об ва канализатсияи шаҳри Хоруқро дар самти хизматрасонӣ ба корхонаву ташкилот ва аҳолӣ ба маротиб беҳтар менамояд. дар доираи лоиҳаи барқарорсозии системаи обтаъминкунии шаҳри Хоруқ марҳилаи 2 ду стансияи канализатсионӣ таҷдид, бинои маъмурии корхонаи таъминоти об ва канализатсия таъмир, 14.7 километр қубурҳои обгузар барқарор ва 8 километр хати оби нав кашида шудааст. иқтидори ду пойгоҳи канализатсионӣ ки аллакай пурра таҷдид шудааст, 12,000 метри мукаабро дар як шабонарӯз ташкил медиҳад. таҷҳизоти барқии пойгоҳҳо низ замонавӣ гардонида шуда ба таври автоматӣ кор мекунанд. бинои маъмурии корхонаи таъминоти об ва канализатсияи шаҳри Хоруқ аз 13 ҳуҷраи корӣ ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда ба таври муосир таъмир гардидааст. ҳоло дар доираи лоиҳа сохтмони 5 ҳавзи пасобтозакунӣ идома дорад. масоҳати умумии иншооти пасобтозакунӣ 1.5 гектарро ташкил медиҳад ва он берун аз шаҳр ҷойгир мебошад. дар заминаи бунёди иншоот пасоби шаҳри Хоруқ дар 4 марҳила полида мешавад ва барои истифодабарӣ ҳамчун оби полизӣ имконпазир мегардад. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки лоиҳаи барқарорсозии системаи обтаъминкунии шаҳри Хоруқ марҳилаи 2 беш аз 90% иҷро гардидааст. иҷроиши лоиҳаи идоракунии партовҳои сахти маишӣ бошад 63%-ро ташкил медиҳад. дар доираи лоиҳаи мазкур сохтмони партовгоҳи беруназшаҳрии партовҳои сахти маишии шаҳри Хоруқ идома дорад. масоҳати умумии иншоот 15,000 метри мураббаъро ташкил дода, он то охири соли равон мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. ҳоло дар партовҳои сахти маишии шаҳри Хоруқ ширкати ҳаятгурӯҳи ҷумҳурии Озарбойҷон бо ҷалби 7 техникаи пуриқтидор ва сохтмончони маҳаллӣ кор карда истодааст. ба қатори сохтмон дохил мешавад идораи маъмурӣ, мошинсарой, иншооти сӯхторхомӯшкунӣ, нуқтаи шустушӯи нақлиёт, тарозу ва даромадгоҳ. инҷо нуқтаи партовҷамъкунӣ, масоҳати умумии он 30,000 метри мураббаъро ташкил медиҳад ва барои 90,000 тонна партов пешбинӣ шудааст. партов коркард ҳам мешавад дар инҷо. дар поён нуқтаи полишӣ ҳам бунёд мешавад барои таъмини тозагии муҳити зист. миннатдории худро ба роҳбарияти Тоҷикистон мерасонем барои дастгирии пайваста. моро дастгирӣ мекунанд ва мо метавонем дар ин ҷо чунин як иншоот бунёд намоем. зимни шиносоӣ иттилоъ дода шуд ки дар марҳилаи баъдӣ дар ин минтақа таъсиси корхонаи коркарди партовҳои сахти маишӣ низ пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонӣ дар иншоот 75% иҷро гардидааст.
ساختمان بینای معموری و انشاءات یاریرسان کارخانه دولتی فرعی خوجگی منزلی و کمونالی شهر خاروق را هم ساختمانچانی محلی در دایره برنامه 75% اجرا نموده. حالا قسماً کارهای ساختمانی در آشیانه دوم بینای یاریرسان از جمله اتاقهای استراحتی کارمندان و رنگ و بار دیگر بیناها را ادامه داده ایستادند. این انشاءات نیز تا ماه دکبر سال روان مورد بهره برداری قرار داده می شود. لوحه‌ای که حین حال در حدود ولایت مختار کوهستان بخشان عملی کرده شده است مبلغ عمومیشون 8 میلیون یورو را تشکیل میدهد. از این 8 میلیون 4 میلیونشون مبلغ‌های گرانتی و 4 میلیون دیگر مبلغ‌های امتیازنامه به حساب می‌روند. کمپوننت‌های اساسی که در اساس لوحه مذکور عملی کرده شده هستند وابسته به کارخانه آب تشناب شهر خاروق این از نوسازی قبروی آبپرتو، این تشناب، این کانالیزاسیا، این آبای کولهای آبپرتو به حساب می‌روند که با مبلغ زیاده از 4 میلیون یورو عملی شده ایستادند. در اساس نقشه‌های پیشکی لوحه‌های وابسته به کارخانه آب تشناب شهر خاروق تا سال آخر 2021 باید پره به اتمام رسانده به توازن کارخانه آب تشناب شهر خاروق سپرده شود. این 4 میلیون دیگر که وابسته به خوجگی منزل کمونالی روانه کرده شده است در اساس آن پرتوگاه نو موثر این تکنیک‌های مخصوص کاری برای خود کارخانه آب تشناب شهر خاروق وارد شهر خاروق گردیده ایستادند و در اساس نقشه‌های پیشکی همه کمپوننت‌ها وابسته به لوحه مذکور تا سال 2022 باید پره به اتمام رسانده شوند. مورد ذکر است که انشاءات تامینات آب و کانالیزاسیا اینچنین خوجگی منزلی و کمونالی در شهر خاروق سالهای طولانی استفاده گردیده کهنه و فرسوده شده است. اکنون بعد تطبیق لایحه برقرارسازی سیستم آب تامین کنی شهر خاروق مرحله 2 و اداره کنی پرتاب‌های سخت معیشی سطح خدمت‌رسانی در ساحه بهتر و خوبتر گردیده شرایط سازگار زندگی به مردم فراهم می‌آید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مسئولین ساحه جهت عملی نمودن هدف‌های سازنده به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی اظهار سپاس نموده آنها را به اجرای باصفت کارهای باقی مانده هدایت کردند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان با لایحه منطقه آزاد اقتصادی اشقاشیم قطعه الهیده در شهر خاروق شناس شدند. مساحت عمومی قطعه برای منطقه آزاد اقتصادی اشقاشیم در محله تم جدا شده 30 گکتار را تشکیل داده در آن بنیاد 24 کارخانه صنعتی به نقشه گرفته شده است. گزارش در این باره 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо лоиҳаи минтақаи озоди иқтисодии ишкошим қитъаи алоҳида дар шаҳри хоруқ шинос шуданд. хотиррасон менамоем ки минтақаи озоди иқтисодии ишкошим тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 2 феврали соли 2009 бо дар назардошти мавқеи ҷуғрофии ноҳияи ишкошим таъсис дода шудааст. ба мутобиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз 23 марти соли 2011 иҷозати таъсиси қитъаҳои алоҳидаи минтақаро дар дигар шаҳр ва ноҳия дорад. дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дар асоси қонунгузории амалкунандаи соҳа тасмим гирифта шуд ки дар маҳаллаи теми шаҳри хоруқ қитъаи алоҳидаи минтақаи озоди иқтисодии ишкошим таъсис дода шавад. масоҳати умумии қитъа барои минтақаи озоди иқтисодии ишкошим дар маҳаллаи тем ҷудо шуда 30 гектарро ташкил дода дар он бунёди 24 корхонаи саноатӣ ба нақша гирифта шудааст. лоиҳаи таъсис додани қитъаи алоҳидаи минтақаи озоди иқтисодии ишкошим дар шаҳри хоруқ ки имрӯз барои роҳбарияти олии мамлакат муаррифӣ карда шуд ба хотири тақвият бахшидан ба фаъолияти минтақаи озоди иқтисодии ишкошим равона гардидааст ва тазаккур бояд дод ки таваҷҷӯҳи сармоягузорон ва хусус соҳибкорони маҳаллӣ ба ин лоиҳа зиёд ҳаст ва аз он лоиҳаҳое ки мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем 24 лоиҳаи сармоягузорӣ дар нақша аст аллакай 6 лоиҳаи сармоягузорӣ бо ҷалби зиёда аз 20 миллион сомонӣ ҳозираш дар омода ҳастанд ки дар ин қитъаи алоҳида амалӣ карда шаванд. дар натиҷаи амалишавии ин лоиҳаҳо бо дар назардошти корҳои мавсумӣ таъсиси қариб 200 ҷойи нави корӣ дар назар ҳаст ва дар шароити кӯҳистон ин рақам боиси қайд мебошад.
برای ولایت مختار کوهستان بدخشان لایحه مذکور اگر گوییم که خاراکتر استراتژی دارد هم خطا نمیکنیم به خاطر که برای ولایت جهت نویل گردیدن به هدف نوبتی حکومت مملکت یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور این یک قدم استواری می باشد. ҳангоми шиносоӣ бо лоиҳаи мазкур ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки аз 24 корхонаи саноатие ки дар ин минтақа бояд бунёд гардад 6 тои он аллакай ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла дар минтақаи озоди иқтисодӣ дар ояндаи наздик корхонаи истеҳсоли сангҳои сохтумонӣ ва ороишӣ бо 50 ҷойи нави корӣ, коргоҳи истеҳсоли кафҳои пластикӣ бо 30 ҷойи корӣ, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти гармӣ нигоҳдоранда бо истифода аз технологияи сарфакунандаи энергия бо 20 ҷойи корӣ, ҳамчунин корхонаи истеҳсоли қубурҳои пластикӣ, коркарди мева ва коргоҳи истеҳсоли конструксияҳои металлӣ бунёд карда мешавад. маҷмуан бо мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳҳои мазкур беш аз 1000 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин хоҳанд шуд. коргоҳи коркарди меваи хушк ба фаъолият оғоз намудааст ки имконият дорад дар як шабона рӯз наздики 5000 килограмм маҳсулоти ширинӣ истеҳсол намояд. корхона аз меваи маҳаллӣ 7 номгӯи шириниҳоро бе иловаи шакар ва химия омода карда истодааст. ҳадафи асосии корхона илова ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ҳамзамон таъмин намудани сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ дониста мешавад. ин аст ки айни замон дар корхона 7 коргари маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. ما با تنچکوی میوگی میبروریم و کارخانه ما 2-3 سال کار کرده شده است و ما بسیار خوشحالیم که امروز برای آغاز منطقه آزاد اقتصادی در شهرک تیم اینجا با جناب عالی ملاقات شد و کارخانه ما با تنچکوی میوگی از توت و دیگر میوه‌ای که تاجیکستان دارد میبرد و اصلا محصولات ما برای دیگر دولت ها طلبات بسیار دارد و پتانسیل صادراتیش بسیار بلند است. اگر که ما در منطقه آزاد کارخانه نو سازیم امروز ما 8 کارگر داریم، در اونجا ممکن 20 کارگر شده برای رونق تاجیکستان باز یک قدم دیگر پیش میشه. در منطقه آزاد اقتصادی اشکاشیم در شهر خوروغ کارخانه استحصال سنگ‌های ساختمانی و آرایشی بنیاد می‌گردد. حجم سرمایه‌گذاری مبلغ زیاده از 8.6 میلیون سومانی را تشکیل داده، محصولات استحصال شده برای صادرات و تامین بازار داخلی نگرانیده شده است. در نتیجه عملی سازی لایحه مذکور با نظرداشت موسم 50 جای نوی کاری تأسیس داده می‌شود. فعالیت اساسی کارخانه کارکرد سنگ‌ها است. کارکرد سنگ‌های آرایشی میباشد. حجم سرمایه‌گذاری 6 میلیون و 880 هزار در بر میگردد. استحصال در یک سال 24000 میباشد و جای کاری 30 نفر دائمی و در موسمی باشد تا 50 نفر رو در بر میگیرد. به نقشه گرفته شده است که در آینده کارخانه رو در زیر منطقه بنیاد کند در مساحت 1.5 هکتار. کارخانه دیگری بنیاد شونده کارگاه استحصال کفک‌های پلاستیکی می باشد. حجم سرمایه‌گذاری مبلغ 1.2 میلیون سومانی را تشکیل داده، در نتیجه عملی شوی لایحه مذکور 30 جای نوی کاری تأسیس داده می شود. Только что презентовали данную компанию нашему уважаемому лидеру нации, президенту Эмомали Рахмону. И данная компания будет производить полистирольные продукции, то есть из полистирола. Больше всего мы будем производить теплоизоляционные материалы для населения, что позволит им экономить до 70% расходов на электроэнергию. И данное предприятие будет находиться в свободной экономической зоне города Хорога под общей экономической зоной Ишхашима. корхонаи истеҳсоли маҳсулоти гармӣ нигоҳдоранда аз технологияи сарфакунандаи энергия иборат буда, дар он зиёда аз 20 ҷойи нави корӣ таъсис дода мешавад. лоиҳаи мазкур ба маблағи 560 ҳазор сомонӣ сармоягузорӣ карда мешавад. محترم جناب عالی امامعلی رحمان با محصولات کооператив زندگی شناس شده و ما نیت داریم که در منطقه آزاد جای خود را می‌یابیم. استحصال محصولات مردمی روزگار میباشد، یعنی دگدان، آبکشک‌ها، آفتابگرم‌کنک‌های آفتابی، خشک‌کنک‌های آفتابی استحصال کرده می‌شود و ما نیت داریم که در منطقه آزاد این کارکرد را دوام بدهیم. در کارخانه ما تا 30 نفر جای کاری نو تشکیل کرده می‌شود. در نتیجه عملی شوی لایحه کارگاه استحصال قبرهای پلاستیکی با مبلغ 1.2 میلیون سومانی 7 جای نوی کاری تأسیس داده می‌شود. محصولات استحصال قبرهای پلاستیکی به صادرات و تامین بازار داخلی نگرانیده شده است. کارخانه کارکرد و باشد با مبلغ 5.1 میلیون سومانی بنیاد می شود. محصولات استحصال گردیده با صادرات و تامین بازار داخلی روانه گردیده، در نتیجه عملی شوی آن زیاده از 10 جای نوی کاری تأسیس داده می شود. کارخانه استحصال کنسترکسیون متالی باشد با مبلغ 5.2 میلیون سومانی سرمایه گذاری شده، در نتیجه عملی شوی لایحه مذکور 28 جای نوی کاری
таъсис дода мешавад. امروز با ما میسر شد که ما در نزد جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان لایحه کارخانه خود را معرفی نموده. کارخانه برای استحصال محصولات از آهن، دروازه‌های آهنین، درهای آهنین، پایه‌های روشنکنی، پایه‌های برق و بسیار محصولات برای خواجگی قشلاق که مردم نیاز دارند استحصال می‌نماید. در آینده 28 جای کاری تأسیس داده می‌شود. корхонаи дигаре ки ҳамин сол дар минтақаи озоди иқтисодӣ ишкошин бунёд мешавад ба коркарди сангҳои сохтмонӣ ва ороишӣ дар масоҳати 1,5 гектар равона карда шудааст. иқтидори истеҳсоли маҳсулоти сохтмонии он дар як сол 20440 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бо бунёди ин коргоҳ то 30 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардида, содироти маҳсулоти он ба давлатҳои ҳамсоя ва таъмини бозорҳои дохилӣ нигаронида шудааст. афзалияти аз ҳама асосии бунёди қитъаи алоҳидаи иқтисодӣ ва бунёди корхонаҳо дар он бо истифода аз ашёи хоми маҳаллӣ ба роҳ мондани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ дар қаламрави ин вилояти кӯҳистони мамлакат ба ҳисоб меравад. бояд тазаккур дод ки иқдоми ҳукумати мамлакат ҷиҳати дар маркази дурдастарини минтақаи аҳолинишини ҷумҳурӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон таъсис додани қитъаи махсуси минтақаи озоди иқтисодӣ аз тадбирҳои муҳими татбиқи самараноки ҳадафи чоруми миллӣ рушди бо суръати саноатикунонии мамлакат ба ҳисоб рафта дар беҳтар гардонидани вазъи иқтисодию саноатии вилоят ва боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии сокинони он нақши муассир мегузорад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хоруғ ба маркази саломатии шаҳрӣ ташриф оварда бо фаъолияти он баъди таъмиру навсозӣ пурра шинос шуданд. Иншоот дар доираи тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосиру зебо навсозӣ ва бо таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири тиббӣ муҷҳҳаз гардонида шудааст. 29 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хоруғ ба маркази саломатии шаҳрӣ ташриф оварда бо фаъолияти он баъди таъмиру навсозии пурра шинос шуданд. маркази саломатии мазкур аз соли 1987 бунёд шуда бо гузашти солҳо дар ҳолати садамавӣ қарор дошт. маҳз дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи тандурустӣ ин муассисаи муҳими иҷтимоӣ хизматрасонӣ аз таъмири асосӣ бароварда шуда пурра аз навсозӣ гардид. бояд гуфт ки аз замони таъсисёбии маркази саломатии шаҳри Хоруғ мо ҳамавақта ба халқ хизматрасонӣ менамоем, вале бо мурури замон бо пешрафтани илми тиб ва таҷҳизоти муосир солҳои қаблӣ хеле танқисӣ мекашидем, вале имрӯзҳо бо шарофати сарвари давлат пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон маркази саломатии шаҳрамон аз таъмири капиталӣ бароварда шуд ва инчунин бо таҷҳизоти навини муосир таҷҳизонида шуд ва ин ба мо табибон имкон медиҳад ки мо боз ҳам бо сифати баланд ба халқ мардум яъне хизматрасонӣ намоем, чун ҷомеаи солим аз оилаи солим ва насли солим вобастагӣ дорад. пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин қишри ҷомеа хеле таваҷҷӯҳи зиёд дорад ва мо табибон кӯшиш ба харҷ медиҳем ки аз шароити фароҳам омада хизматрасонии тиббиро дар сатҳи баланд фарогир намоем. барои ҳамин содиқона ба давлату меҳани худ хизмат менамоем. корҳои таъмиру барқарорсозӣ дар маркази саломатии шаҳри Хоруғ моҳи сентябри соли 2020 оғоз гардида моҳи сентябри соли ҷорӣ ба анҷом расид. иншоот дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосиру зебо навсозӣ ва бо таҷҳизоту дастгоҳҳои муосири тиббӣ муҷҳҳаз гардонида шудааст. ифтихорманд ҳастем ки таи солҳои соҳиби истиқлоли кишвар дар баробари дигар соҳаҳо ба соҳаи тандурустӣ ҳамчун соҳаи афзалиятнок диққати ҷиддӣ равона мегардад. сол аз сол теъдоди муассисаҳои соҳаи тандурустӣ дар вилоят зиёд мегардад. хушбахтона дар қатори дигар иншоотҳо таъмири соҳаи асосии маркази саломатии шаҳри Хоруғ низ оғоз гардид ва боиси сарфарози мо аст ки маҳз бо иштироки бевоситаи асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз номи кулли кормандони маркази саломатии шаҳри Хорух миннатдории худро ба ҳукумати мамлакат ба пешвои муаззами миллат изҳор менамоям ва кӯшиш менамоем ки хизматрасонии босифати тиббиро сари вақт бо сифати баланд ба роҳ менамоем. маркази саломатӣ дорои 41 ҳуҷраи корӣ ва хизматрасонии тиббӣ буда дар он 117 мутахассиси соҳаи тибб фаъолият менамояд. бо дастгирии пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, маркази саломатии шаҳри Хорух соҳиби дастгоҳи ультрасадои доплерӣ гардид. барои мо мутахассисони ҷавон ин имконият медиҳад ки мо беморонро аз ташхиси ультрасадои доплерӣ гузаронем. ин дастгоҳ асосан барои аз ташхис гузарондани узвҳои кӯкии шикам аз ҷумла ҷигар, талх хадон, хадуди зери меъда, рӯдаҳо ва дигар узвҳои кӯкии шикам истифода бурда мешавад. инчунин дастгоҳ барои дигар узвҳои бадан ба монанди гурдаҳо, шошадон, ғадуди простата, ғадуди сипаршакл, бачадон ва дигар узвҳои организми инсон истифода бурда мешавад. бартарафи ин дастгоҳи муосири тиббӣ дар он аст ки мо метавонем рагҳои хунгарди дил, инчунин мағзи сари кӯдакони то 1.5 сола 2 соларо метавонем бо воситаи ин аппарат аз ташхиси ультрасадоӣ гузаронем. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин маркази саломатиро ба истифода доданд ки ин барои мо мутахассисони ҷавон дар кору фаъолияти мо нақши калидӣ дорад. хизматрасонии тиббиро боз ба сифати баландтар мо метавонем ба аҳолии шаҳри Хорух ва ба тамоми аҳолии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон расонем. ҳамчунин дар бинои навсозишуда 16 камераи назоратӣ насб карда шудааст ва фаъолияти бонизому бенуқсони кормандони марказ тавассути онҳо назорат мегардад. муассисаи соҳаи тандурустӣ дорои 2 шуъбаи тибби оилавӣ, маркази иммунизатсия, бемориҳои кӯдакона, шуъбаи ташхис, машварати тиббӣ, педагогӣ психологӣ, ҳуҷраи сабти барқи дил, рентгени рақамӣ, сабти ҳуҷҷатҳо, ҳуҷраи асаб ва сабти майнаи сар, ҳуҷраи бронхоскопия, ултрасадои доплерӣ, ҳуҷраи хатна, озмоишгоҳ, маҷлисгоҳ, ошхона ва гӯшаи гиёҳдармонӣ мебошад. маҳз таваҷҷӯҳи хосаи президенти мамлакат ба соҳаи тандурустӣ буд ки мо имрӯз соҳиби ҷойҳои нави корӣ ва кушода шудани маркази саломатӣ бо таъмин шудани таҷҳизотҳои тиббии замонавӣ ин сифатан барои хизматрасонӣ мусоидат менамояд. дар маркази саломатии шаҳри Хорух амалиёти хатна дар ҳуҷраи махсусгардонидашудаи ҷарроҳӣ гузаронида мешавад ки бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин карда шудааст ва бо усулҳои навтарин амалиёти хатна гузаронида мешавад. маҳз дар даврони истиқлолият дар муассисаҳои тиббӣ чунин ҳуҷраҳои махсусгардонидашудаи хатна кушода шуданд ва бо таҷҳизотҳои муосири замонавӣ таъмин карда шуданд. иншооти тандурустӣ дар маркази шаҳри Хорух ба аҳолии шаҳр ва сокинони дигар ноҳияҳои вилоят хизмати саривақтии тиббию профилактикӣ мерасонад. мавриди таҷдиду навсозии кулли қарор гирифтани иншоот барои аҳолии шаҳри Хорух ва ноҳияҳои гирду атрофи он имконият ва шароити мувофиқу муосири хизматрасонии тиббиро фароҳам овард ва барои 11 ҷойи кори нав ба ҳайати кормандони соҳа замина гузошт. бо ташаббус ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маркази саломатии мо ба ҳама гуна таҷҳизотҳои нави замонавӣ таҷҳизонида шуда барои фаъолияти кории мо ҳама гуна шароитҳо муайё карда шудааст. бар замми ин ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва алалхусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо табибониз кӯшиш дучанд барои хизмат ба аҳолӣ ва пос доштани ватану миллати хеш ҳамеша камари ҳиммат мебандем. аз навсозию пурра таъмир ва замонавӣ гардонидани маркази саломатии шаҳриро тамоми кормандони соҳаи тибби вилоят бо хушнудӣ истиқбол намуда ин иқдомро натиҷаи таваҷҷӯҳу дастгирӣ ва ғамхориҳои доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи тибб ва солимии ҷомеа арзёбӣ менамоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони маркази саломатии шаҳри Хорух суҳбати озоду самимӣ анҷом дода онҳоро ба истифодаи босамари имконият ва шароити мувофиқи тиббӣ ва хизматрасонии босифату саривақтии тиббӣ ба аҳолӣ ҳидоят намуданд. дар шаҳри Хорух асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5-ро ифтитоҳ карданд. бинои таълимӣ дар доираи ҳамкории судманди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд бо харҷи тақрибан 8 миллион сомонӣ сохта шудааст. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити таълим ва дар бинои нави мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 омӯзгоронро ба истифода аз имкони замони ҷиҳати баланд бардоштани сифати таълим вазифадор намуда
نمودند. انشاءات ساحه معارف از 2 آشیانه و 22 صنفخانه برهوا عبارت میباشد. شرایط برای آموزش مطابق به طلبات زمان فراهم آورده شده. خوانندگان میتوانند در صنفخانه‌های فنی، کیمیا، فیزیک و بیولوژی علم‌های دقیق را از خود نمایند. در صنفخانه‌های کامپیوتری خوانندگان تکنولوژی معاصر را از بر می‌کنند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در صورت استفاده مقصدناک از امکان فراهم شده خوانندگان میتوانند در سمت اختراعکاری و توسعه بخشیدن نوآوری‌های علمی دستاوردهای خود را افزون گردانند. این تدبیر در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف برای پیشرفت تفکر تکنیکی خوانندگان، وسیع شدن جهانبینی علمی، دسترسی پیدا نمودن به تکنیک و تکنولوژی، توسعه اختراعکاری و نوآوری مساعدت می‌کند. در شهر خروق اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تالار برهوای ورزشی را افتتاح کردند. من بعد نورسان و جوانان مرکزی ولایت میتوانند در اینجا با مشق و تمرین مشغول شده ملکه ورزشی خود را بلند بردارند. بنیاد و به استفاده دادن تالار و میدانچه‌های ورزشی در این زمینه بهتر نمودن امکانیت برای مشق بدن امکان فراهم آورد که جوانان از شرایط زمانوی ساحه بهره شوند. باید گفت که در دوران صاحب استقلالی با در نظر داشت افضلیت سالمی برای جامعه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان توسط بنیاد نمودن تالار و میدانچه‌های ورزشی جهت ترغیب طرز حیات سالم شرایط ضروری فراهم آورده می شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح انشاءات را به ساکنان مبارکباد گفتند. سروری دولت به صفت کارها در انشاءات بهای بلند داده جوانان را برای هرچی بیشتر به ورزش رو آوردن هدایت نمودند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد بهره برداری قرار گرفتن خط آب نوشاکی برای ساکنان محله برکت و یک قسم کوچه کرمشوی شهر خاروق اشتراک نمودند. تطبیق لایحه از نوسازی خط آب نوشاکی برای ساکنان محله برکت و یک قسم کوچه کرمشو ماه اکتبر سال 2019 آغاز گردیده بود. در دایره عملی شوی لایحه 240 عائله از 2 محله شهر خاروق با آب آشامیدنی تامین شدند. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان انجام کارها را برای دسترسی پیدا نمودن مردم از آب تازه مهم و سریع ارزیابی نمودند. مبلغ گذاری لایحه در دایره همکاری‌های متقابلا سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد تامین گردیده نزدیک 3 میلیون سامانی را تشکیل می‌دهد. نارسایی آب آشامیدنی در شهر خاروق یکی از مشکلات اساسی به حساب می‌رفت. دوام سال‌های اخیر در زمینه همکاری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد و مبلغ گذاری محلی برای بهتر نمودن دسترسی به آب تازه نوشاکی نتیجه‌های بلند به دست آمدند. عین زمان نیز تدبیرها جهت با آب آشامیدنی تامین نمودن مردم ادامه دارد و همگان آینده از امکانات بهتری خدمت رسانی در این سمت بهره ور می‌شوند. بینندگان